sunima. Owe fide no to Sompa. Fato Sompa TV. Na ya wani pama o. Na unu arada. Ifisa kudie munsemo ubenya. Aberabo munsemo ubenya. Nyamsum munsem ubenya. Anijie munsem ubenya. Enyumpana kakuma ubenya. Yamaimu amanyosem ubenya. Osumpa dibra ubenya. Ubenya nina ubenya. Sompa TV Yabana papini su Sompa die Ema kefiapa. We Abononsia ahaya Sompa 106.5 FM Accra. A brown sunsia di anopanonsia kasiebo. Anana KJC Company Limited akoba simprimo. Ebo ye chidom no ye de somo anopai. Kasiebo enam Sompa Accra no. Esanson nam Adamfopa Radio Paris France. Ayuko FM Kumase wanso Sompa 93.1 FM. Takwa 4 asum. Awa Sompa 101.1 FM. Takrade 4 ni huagro. Awa Sompa 103.3 FM. Techima inie Sompa 106.1 FM Sunyane. Aya Sompa 98.9 FM Nkranza. Aya Sompa 90.7. Ena Doma aya Sompa 101.3 FM. Decoder so aya Sompa FM. Ena ubenya Facebook. Aya Sompa 106.5 FM Accra. Ena YouTube live on so aya Sompa FM live. Ya website aya www.sompaonline.com. Ekuoba simprimu a densi hu niema chance ye kwa wieye. Emu alpha and omega enebo ye chidom. Amaya di anopanonsia kasiebo every enkran Sompa 106.5 FM edi asomo. Ensema ye de somo no pa ye di makotene no ebini. Abana ya hyehyɛ sɛ eba nwomasuam a wɔn ma bibi nti wɔn mani ho ɛwɔ hawo wɔde akontabuo enhyehyɛ ebrɛ wɔ. The New Patriotic Party NPP amonyokuru ne amonyokuru nan ɛso ɔbɛyɛ yɛ kyerɛ enne ɛde atia aban. Mempene apa code of conduct bi ho entema ɛde ama wɔn ma wɔpa wɔn mo na ɛfa de ho. Omampenyi His Excellency John Dramani Mahama Ediato Abanku Ntebufo government statistician Dr. Hassan Idrusu say ekwan bia so won fansemfo ano den emesom Ghana meche data. Chifu praso wono se aban ya asabe e wo ho se wo free tumrika fa ho kura bebu na ehonsem ye de ba no pay. SMP kan we no ho ne de sumo sakasebo enwo Sompa 106.5 FM so ye ne de sumo no pay eyeme Akosua ago Aboagye. Ubetimi afrem ya Akosua nhyira mene triple mai Agya Appiah Apam Dadaa. Afei ensemnu enchiremuni. The New Patriotic Party NPP amonyokuru so ne amonyokuru nan womaka wonti apam ho a ene dai womode ato Ghana Police Service anim se womo baba ye chekese e de atia aban ne nyina fa ekwan omampanye His Excellency John Dramani Mahama agya ne tumi so na Chief Justice Getu Araba Isaba Tokonu wachi ne dwumade asensen we nyina se aban se prima facie no chese wonya nyina so a obetimi e de aye nhwehwemu afana semu no wasisudua na no ena amonyoko ahudo si wo munyi ni saa na e politically motivated na sa amnyosemu no ena aban pese wo gina ne tumi so na wodi egumame ni mase na so wo yi ne to ase akonya ena no achi no atemuafo dwumadie eye independence of the judiciary a wo mugina mo na so eye wo madwuma no aban pese wo tieto mo fa ahodie so enti okwanchefo panya wo hyenkita modie so ema MPP amonyoko no eye owura reche ahagba na wodi atodwa se party no ene amonyoko enan no wo mudi adanse pefe se aban ne boa woni nyina so bia esefata se Chief Justice obeyi ne to ase akonya eti wo hye omeya temu dwumadie no dwumadie a wo mu di no mo begina kontekro na aban enyintafia na so wo nwura mu dwumadie mu no ena aban epese wo hye wo mo na mo mo ye ne wo mo pe no kye so no ne wotumi na so Ghana ha no executive wo ho ena legislature wo ho ena judiciary wo ho wo mo nyina wo mo dwuma wo mo ye ne no nenam so a wo mo dia to Ghana fo nyina nim so wo mo twi ene trada emebo wo mo chidom nenne wonte wo hungum onten so enye ye kire enti aban ne
say ekwan ya wo fa amonyosem so na ama omei atemu adwumadi ato apeno Ghana for empene so the near color again your politics amanyosem no a politics kanin a politics say ade bi ho ne ba be che ade no omba ye be cha ade no a politics emra and the Judiciary and yes emra yam fanye the CF and this ogira ho na wo camera Sabra made we know that politics no na edikan and the politics adwea and this fuafa I say all person mo achieve a certain bibi sa bibi no so ma achieve I say you chief justice free ho ye wi ya be easy free ho ye wi ya more judiciary no as a president na say ono the chief justice beba ono the easy beba na the open no o ma ya ma no na nti ye betena ho ama na ya sa de we nyina wie o ye wi a na abedi ya baby sa so I don't na ayesa na bia bizarre oh ya na wani the silence no is consent that's how for Moses say no when you need article 146 no e ho asem President Mahama or abuse 146 make asem we so say then tiase because we are democrats so all yes are mistake no na you can won't na or yes ye demonstration ye njayo we nkwanye de be yo ye won share be ye bia toto so Ghana nyina na or ya that is all be ba no ono wa kwa fa no from the day of taking office, petition being the chief suspending chief justice be a babadia. And you cast again. Eni ayeti ye eyo kwanchefo panya wo hyenketa hodie so edema the new patriotic party amanyuko no MPP ora reche janhiaba na owie ye no na national youth organizer ema NPP amanyuko no Salam Mustafa editu dwa se bibie ni ho a ebesi wo mokwan Ghana dodo amemu eni amemu mra edibu oman no ena wo pese wo musisudua. If they don't listen, we'll picket the Flagstaff House for a number of days. If they don't, we'll organize daily demonstrations in this country. If that's how they want, not obstruct. But we have you seen Israel? No, they protest. And the Constitution guarantees us as people. But we have tools to vent out our spleen to government. We will use every single available means to vent out our spleen. The government has no right to meddle in the affairs of the judiciary. Even military regimes in this country have not done what a democratic president is doing. That's despotic. And such chauvinistic mindset should not be allowed. The same court that they are destroying, it's not what of don't trust the court. Now they are trying to instill fear in the judiciary. Eni ayeti ye national youth organizer edema the new patriotic party amanyuko no Ora Salam Mustafa wono ene kasa ya Sompa kasebo etintim edesummu. Yada so ejine mu anopa no nsia kase ebo anana Judiciary company limited aso yasene no mu na onko Facebook ya Sompa 106.5 FM Accra na fe YouTube na Sompa FM live entemura ho na share na fe fa comment esan to so mampene John Dramani Mahama wabo womoya no hoba se ne maye toso mienu no Kristo de ani bi pepepe ne wode ba eno no waba ne sawe nade nanso ni nyina mu no wode wo Sompa 106.5 FM ene besom Ghana man na wode som yesa no wo ka ne pre e de a kire won ma wo pa wo mo se e won hyehye na akwampono bi e wo se won mo fa so na aboa amanani so ade hunu ne bote wode ba ne maye toso mienu no etimi awie mu die dia magana fo nyina na ne nkase mu no na de wo kasa ede ma no fira bankasiem yewura Felix kwache ofosu ede akwa akoto wiase nyina pakese no baabi anoma na etu kane ne yefre ne twera ne eye X no wachoro de akwa akoto se 120 enano a wo hye se wone Ghana fo contract wo ye adwuma ebeso Ghana fo nyina eni no emu a na yeda so ayeye wie ne se hunti mampani de nsem bia ba betudwa se won ma wapa wo mo no wo mo emma meye kokoti enu achi tintintinti ene se de ebinum be se mpompo hye motoam a wo kan wo mo a enka ene enye na mamuom ewie no wosan so ede so se woye obi a wapa wo aba na aba mu na wutu kwan na obekwa akofa aduprechenchren bi akwa mu dware adwonso wom de agu Ghana fotiri so eno se wochiri kura enechiwade ewie wosan so kan ede kire wo mo se wode nhyehyɛ papa ena egu ho se de beyo na Ghana fo wobuo mapa wode bema won ni die na won behu sampa so ma wode so mo mo no eye som papa na wo kan we a wode ne nsem eba wieye ene wo kyese empo adupira mampani de betu kwan no enya afi na wo mo kwakoyi aborofo movie no momo eye Ghana de no a esanse eye oman no so ene wodie na eno nso na wo se wotwa ede kire wiase amansan nyina emeyehu enepe wo man no mu na afoforo nso aye wo makono se brato ama wo mo aba ho bi
Meka usa Sompa 106.5 FM Accra na wutie kase boyi. Omampanyi His Excellency John Dramani Mahama ediato aban kontabu fofofra waba mekire government statistician Dr. Hassan Idrisu se wo hye ne bosse wo bema na gina kontakro no we ye nadwuma wo bra aban enwurawura mu aban pedata insemfo a yetintim ne yie na ye de aba ne de aba be so mo man Ghana kwampa so etinya de aba be wurawura mu se bia fa data we bra na ma aban ne mu mra nyam da bi de aba ne hye ne mu wan se ye adwuma so ne adwuma den na so ne nyina so ne fa boa na efa besom Ghana fo na betimi aboa ma wo academia na se ngomasuo mu no wo matimi anya nkuntabuo mapa e dia ye adwuma ankronkro nyum mo pese mu konkan no so saa enti sa wo hwempanidie nsesa aba eye change of leadership no a but eye nyina ne se aban no evidence based governance and no che se amemu na ye bu no ye wonyina so papentia ye de eya de enye se bibia ye bo ye tirim ene ye de aka na mom ade a ejina so pa na wo de bae no eya de papa ena kroje a obi agina so no de ye adwuma ebetimi aboa magana fa ntuma pa efra with courage and impartiality to speak truth to power, even when the data is uncomfortable. Work closely with stakeholders, ministries, academia, civil society organizations, and the private sector to strengthen the culture of data use across government. Under this administration, we're building a governance model anchored in transparency, performance, and accountability. From health, education, and agriculture to urban planning, we need timely and disaggregated data to guide implementation, to measure results, and correct our course when necessary. And that is why we're investing in digital transformation, upgrading data infrastructure, and deepening the use of administrative data for real-time monitoring. The Ghana Statistical Service must be at the center of this transformation. I'm particularly excited about the service's role in supporting the rollout of our key initiatives, such as the 24-hour economy policy, the Ghana Cares program, the National Apprenticeship Scheme, and our inclusive education and health reforms. These programs require granular, real-time data to ensure that the most vulnerable are reached and that no one is left behind. To the newly sworn-in government statistician, I offer these words of charge. Be bold, innovative, and fiercely professional. You are assuming a role that demands more than technical knowledge. It requires moral courage, clarity of vision, and a commitment to public service. Eni ayeti ye eyo mampanyi His Excellency John Dramani Mahama wadi tuja ebra aban kontabu fofofra waba Dr. Alhassan Idrisu wade etu nanim se wonsum sompa ebra wo so akire no na boa ama Ghana kontabu ho dwumadie no etimi akonkan ene na nkontabuo no sa tie bia ye fa nwomasuam ansa na yetimi akọ na yakọ ne yie ntina mathematics eduru ba bi na wonu entimi spare kura no ye de ya bebuo ma omo say madam and teacher has eaten my apple twice in class 6 ene mathematics na soafo ohwe nwomasuya so yewra haru na Idrisu na wonu mo pa badwa bia wo matie kansere wo mo na ehwe nwomasuya so na adomaboa ma enhyehye ya wo mo de ato ho enkosi se yenwura afeo from 2026 no mo ho wo mo beboa ma Ghana nwumasu yatimi apagya na enyine yie no wode to won manim bra wo pa sa kansere ho ntoma eche se mampene de nhyehyɛ pi na aba nwumasu yam a ebeboa ma yedaache yenisuade hunu ne nyina yatimi abam na Ghana nwumasu yanso afa ne tampa ede afira na munu wo che se sa nwumasu ya kansere won ma pa ho ntoma yi wo mo batiri so na Ghana daache wo nwumasu yam eba begina pa enti se nkura nkuma afi na won musua kasampo free kindergarten won mo ICT na afi digital education robust de no won mo ba besua pa na madache no aya akono ewie no wo che se saa kosuku kwa na esan so yenhye na ebeboa ma enwumasua gina no wo mo da so akura saa mamerenum na emfa ho ne nhyehyɛ foforo bi ebeba enya de betimi aba bepre no ato atwene eno achi no ebi te se double track system ya na wo senior high school ye no ehono koreka na ye bibie wo ho no wono mo doma boa atimi ahyehye nema se beye na asuafo aba apeso na ebi ko red ebi ko yellow ni green no ne nyina nso atimi afiri ho na ewie no wo se wono mo nso a bibi nti wo mani wo ha wo ho wo mo de enkuntabuo nhyehyɛ foforo kora asan ato apono so a ebeboa ama asasa Ghana nwumasua ama ne daache no ayede yewura haru na Idrisu
Ninsemni. Happy to announce that education will not be treated as a privilege. It will remain a fundamental human right with our commitment to make it increasingly available and accessible to all deserving Ghanaians. Accordingly, we are working with NACA, the National Council for Curriculum Assessment, to undertake some bold reforms as curriculum to make it truly inclusive. I'm happy to announce that we are currently developing a mathematics curriculum specifically tailored for blind students at the senior high school level. I see, NACA, you are also on the GES Council. That will promote inclusive education. A move that for the first time will allow visually impaired students to continue their education in mathematics and gain access to STEM careers and tertiary opportunities. In addition, we're also developing a Ghanaian Sign Language curriculum. That's also significant. I only got to know it's relevant in Parliament. Anytime I for once took Director GTech, we took it for granted. We need to have some curriculum for that category of disabled persons in order that instructions for students who are deaf or have hearing issues will be supported with that. Any out here, Honorable Haruna Drusa, yes, for Hangumasiaso, or my Ganemu. Yentua kasia bonusu na KJC Company Limited akuoba simprimo na eboye chidom na Ghana Police Service for edia tudwa say police officer bi omakwa akwache no na ne nyina na se pharmaceutical substance bi na ewo ne ho ewo kro bi efe ne panse no ewo Tamale ewo northern part of the country and as oman etifefem na eno na semi ama police force wo mu ye hwehwemu a emu dofi se ebu wo mmra so ensem fata se police officer pa ye betimi achi wo na sa niema bi ensem fata ye didi dwuma ya hyese ni kwanse wo manfo nsem no na ewo nsem eti sansem Sompa kasebo edi akire de be free mababia ye nyumaso emfrim ene medu wura mpomodemu na eno nso twifo atemokwa afa ho na medu wura twifo pra so district hospital ena mpenimfo di tudwa se mpenimfo ammam anhweye ayasabia ne gise wo mototum edi nua brambrem akire esansa ye kan de a ayasabia de ye adwuma wono mo ede ho kapapapa eno achi ebiti se staff adwumefo a wo mo de wo mbe ye adwuma eno nso de ekura wo na enka ne nso se wo mo ka sa atwifo pra so district hospital ya eno a na esom ba biti se atwifo atemokwa wo som wasa ena afi himan lower de nchira ene asen central nyina ye wo emfimfini na afi atoyema ntemu na nso wono mo se akade ahodo a wose wo mo de adwuma no akwakoye bibie wo ho na wo mo ka 2014 na NDC administration wadnam Erojet project so na wode sa anhyehyee ebae ne nso kama ye se aban foforo ebae ne bia yinani e de amasa ya asabia yi na emuna hospital administrator Yewra Peter Tete wode tudwa se baabia aduru no kiniye no a na wo so na kata manso DC so se wansa mie branso ye totoyi a ene anhweye yenti asem papa e wotwifu praso the paramedical staff they say orderlies na security sa group ni nyina yeni bi na wo ma agigiska wo ma wo records wo ma mo twa x-ray anu yeni bi sonographer do twa scan anu yeni bi yeni specialist doctor wa ko se munya bi so oh yeah near wa dentist wa asisi oni ha yeni pick up bia e kire se bia hospital no pick up ni ya de run services yeni pick up bia wa ha yeni ambulance bia so wa ha it is a national ambulance na ebefa nipa wa ha eno so wantimenti o mo fa wonko staff accommodation o hwe de we a ye posting go for ba ha obitimi di be 3 months no nya adan na ye bed say you start with 60 bed capacity bomba ya ade am nya 96 so far you 96 bed so na higher man region provide ye bi a ye no mo buso ye pe for fraka e bi ti say electricity de o hwe ye fi ha ye run paperless records bibia fa machines ni mu enti ete say de ye hot adwuma no ye so ye pese be hot adwuma ntire say will be compared to use almost ika ye nya wo say de other works no ye de beto fu or their power generator de at hospital enti most of the problems ni bi wo ya anso anu ntempa e be ha adwen so maka cho say ye autoclave si anya adwuma ija no fa mu bi autoclave ni so na eye ba bia ye CSSD ya sterilize ye nyama ye de ye adwuma o theater ne ba bia nti it means say we nya adwuma theater ne so asizi so theater ne sizi so de asem na aba no ha enti especially the light issue ne there by close of the statistics that's by close of the nouns of the issue ni very serious rankwala ne because yet see o shenkubetem eno na man survive it is a light ni adwuma very serious this year owo twifu atemokwa Yewra Isaac Yosin eno wo se de mpanimfo aka ni nyina no kiniye na mo ne danta wo no nanim ba bia ne tokwan da wo mo hyehyeye papa no wo bema bia so won so
ye ba ye omode nsem bebre e de ato enim ebi ni omonkane asem ye ne regional engineer regional manager and the district manager and the district engineer ni omakasa wo hwe hospital kasi ati say ya emu nipa be ye mako 40 e casual workers o say ye ni ministry of health e de edin sa wo so so ye de omokan no mo fa mu be 20 na 30 mpoma ya eno me ye hunu say internal generator fan na omomo ejigire wa ha no betumi adwumedi fufuro omokan bibi so ti say hospital beds ya ka chom so mo hwe krata amfamra na ye mfa nko ministry nya say the ministry betumi e de ya aboa mo plant no ye kanari fuel pa ankwankra adwuma form wana ye plant bi a ne fuel consumption e de wo for na mama light of ba mo tumi use no so how no but ye kwen we be solve am. Honorable Agya Appiah ya na Central Region Council of State Penia wono ne koma wo mo Honorable Hakim Dadaa so de to so no wa chese woni de isi be kan wo mo tama banchira no na fe ayasabia no de wo so wo mo nsaka bia wadoma ma won manya Penya na mewe aho bebiri ohwe a ma yabasa nse ohwe hospital kakra yesi hayi na ohwe nkomo a yeba ya beti ya are hosem nti media kakra meka kire taso no mo ha no se asrom enne yi a yaba amba yebehu mo hawa ewa hayi yebetu ho na mo health minister aho se yakopon ya adom na mikodu akra mebo modern ahwehwe no baabi owo bia na akwane chen na medi ohawa meba ha mabati Odi atunanim anamo a ese efata na obetu afa ho ma stars no mo ha no omo bibia be successful ya akoye mesro mo se wo de abetu de atete. Honorable Hakim Dadaa wono ene gina wono ma won finfini mantam na mu e Council of State ne ne yeti Yentu kase bonu so ya babe pie ewo Boatase eno Elmina ewo commander Edina Aguafu Ebrim municipality ewo Central Region na se emfinfin mantemu ne ayate ni se kromu ho omanfo eja wo nan ewo babi basa chese babi obi bedru bia na waja na na wokọ we wura ho nti na ma aye omanfo na tete na de ntia no muntimi nka ho asem ne se babi esese omanfo kọ no mu koja wo nan no atete se kontebe yeteye anase esi edisi won more than 20 years emfie aduonu ne akire a yenya ho adwuma na no na owura bi a yefe no Justice Asma a oyo panyina woda Jehovah Adom Enterprise ta frɛ no atokwa amena eno se enti yebetena kromu ha boate ase ha ama omanfo ankasa de mrahye wo nsem ama omanfo ejeje omo na basa adenti a ye ne baabi yesafata adia ehu hia seye yebetimi atoatwene eti wotu anamon na wode sika so 150,000 Ghana cedis akosi bidi am omo sede be ya sa wo hawo no ebefiri hokura so omo mugu kromu no dodo no a eya afarefo na wone Sompa kasebo yensentroni Eric Anan etwetwe nkomo no se wo ye hwehwemu a wo hu sede ye koso no asefem na etan no ene ono ase ono abetu ni botom sika na wotu anamon bia etesa no we janana ibisu fu kwako yado samu nama anoya mafal asamse ya makumeture bia otu di ebe nko ojabra enko fa yi mo nti bi simenyo de mutu kwa no mara kwa senda mo pa no anyi na me sene mo je tumu da abedi nti na me ya gana ni mesene yedini na saba na be ye kwado otedam na wa ase na sa asemi ne mam ko manka samenyi nti bi tumu hye mi se na be no ya toilet wa ase oye bi na kuni wie na enu na owura Justice Asma wofa dwumadie tu no ho so yetafa na tokwa amena a wotu sa na mo no se beboa na Boatase ho no sa na emafo a ekosusu bambone no yetimi etu ase ekura watu no botom sika etu na mo bia etesa na owie ye no na Honorable Samuel Atamels a woye mrahye bedwani ewo Commander Edina Aguafu Abrim kropomu anase mrahye bedwa soafo no na ehwe bibia so ho no wade tu nsentrofo anim se eye pa na Justice Asma waya ade se wono a wanye pesame nkumnya na watu ne botom etu na mo bia etesa na municipal chief executive ono so okrom ho Honorable Ishmael Said Zagon ono so kire mu se assembly no ani aso anamotu a kontekro watu ne sa Honorable Zagon as an MC Norway Assembly but for individual we too mind I mean share and I'm so that even so many other individuals also put to our no one for him open the application to me the man's obesity or you need to some assembly. Senator assembly yesterday or you mentioned
Onkofu when you want so best honorable Mogwana because I was there for your way. You were about you catch any day. If you were not, you know, put it over my semi piano, semi popwa, none of my power to na ni ayeti ye oswafo anase opanyipa wono na ehya banjumedie suo ewo kropom ho na mrahye wo mpotem ho no Samuel Tamils na wo mu wie ye na adwadifo ne ade hye wo kromo se opanyina atokwa amena waboa ye yankasa ya brother why as nyame sure Papa was a wire as a boy. I was a mobile. The way I brother but no one was not now what's Ningan saying, I'll pay my poor baby, Musupo Mobile. Now, soon there, yes, the anyone who has a fair word today. My wire and Waha. Oh, boy, you're not yet to go a honey now. Oh, you'll be a penny, a pushon, and a man was coming to penny be home. Abaza, what's in your Funaka? Now, soon I say, why you need Anka, for you could not to be any matter. Malapo, oh, yeah. Adehye a womo ewo Elmina kro aye freno boatase womo ene kasa ye kire mu se emwo betimi aboa emoma sitema ye womo de na subanbone a ekoso a enye womo mfumso a efise ba bia ubegu nsuo ba bia obegya wonan eho akwache na opanyini atokwa amena tu sa na mo no womo ni aso yie no womo ne sompa yensenchro ni Eric Anan echechenkomo ene entem yenkwa amanone na yewura ho America brochimamu ne yewura Donald Trump ne mamu na wose ene nanenam ama na adwumaku a yefra ne se the Trump organization kura no wo ma ye chebinom ne t-shirt de ababonten ye no wo ma twrom Trump for 2028 no wose sabi wankasa uti ho a ye yiwa yibone uti ne akuyabati nsanso ye nyiwa akuyabati style ne se honti wo kana obi ate se ededabinu ntirim se jama opese wo sanso kobio na wo kasa 2029 enyaduru ho no wode na mamu ba awie ya enya de a wo sanso akogina Republican fo anim ewom se wodi nefo makoma ha no ebinom se nadwuma wo ye na eso ani se de wo se de eto binom atototo ba bi no ebeboa pa ma US etimi afa ne tampa afira enti ebe ya nkapani wonsa constitution no wo sanso nkobio wase da bi enya de awo kobio se de ebinom adwene kire wo mo no ne bre so a asi Republican no anya hwe ebia yewura JD Vance beba so no ama se tie bia Marco Rubio wono betimi atwene tiam na eye no yewura Donald Trump de soma wo ba besom America ne se obeyire wo no ho asom wo mo Sompa 106.5 ama akoba bia te se mframa na enomu no afofra aka aba beto aso Nana KJC Company Limited Ekoba Simprimo ne boye chidom emi ade Sompa anopa no nsia kasebo ebremo edi eda so eye Ekoba Simprimo anopa no nsia kasebo Nana KJC Company Limited adansie hu ne ma hyase ekwa wieye emu alpha and omega nie enado na wo pe wono na nie plywood wo ho building wires wo ho cement mu ahodo brands ni nyina wo benya iron rods nso na kache na wo benya roofing sheets ahodo na Ekoba Simprimo enhire gu ne so ntigana ha wo mo moto adansie hu ne nyina muntimi ne nko competition evisa wo branches eche wo bia mantam dunsia ne nyina wo ho tamale wo ho Elmina wo ho Kumasi wo nenie enkrande se buburuja depo akese en wo bie a wo som wo ehyen ahodo wo ha wokoto adansie hu ne ma ba bia wo ne ye de ko ede ma ekodru ma kwa edi ba bia wo si dan no ne ye de cement ne nyina beguo ye de iron rods ne nyina beguo roofing sheet ne ye de ne nyina ba beguo wo ba be si dan na wo pafutuo ne akwankyera bra free consultation ene de bema wo ena free delivery eno nso ewo ho Ekoba Simprimo ene bo adwuma saa enye nwanwa se na anu ya Central Steel for wo mo se outstanding service de 2023 woni ye de ma wo mo di kanche ni trailer wo mo sa be che ni truck ka ho enam na adwuma panti eti se wo won kran anase wo Kumase na wo pe bia wo beto adansie hu ne ma waji din wo Ghana ne amonone age abasobo wo Ghana eni wiase afa na nyina ye boni din a na wo nyina asore se Ekoba Simprimo Nana KJC Company Limited dia eni Accra eni Kumase eno ne se wo be frɛ 020435540 020435540 Ekoba Simprimo enhira egu ne tisuo nti yese wo de ho bodondon esaawo wo kwoto adansie hu niema
efiri ne nkyempe na enhyane na ebia sonso eti wodan wo hyase a wo bewie wo office complex no hyase a wo bewie edan na wo sie no wo hyase a no wasan awie wo bi wo ha wo kɔtɔ adansie wo niam afiri ne nkyɛn a wodan ne dum finfin na aka se wo benya sika to aso no bra wo bebre na enso wo do ho bodondo na dondon asa wonti fa ho kɔbɔ ɛko ba semprimo na ne nhira no ebi mfa wo ho na wotimi asi wo dan akese se de wasi asisi bebre wo Ghana ha no na wo nso ebi atimi asonso na KJC Company Limited one boy ye chidom amye dia no pa no nsia kase bo ɛso mo ɛwɔ Sompa 106.5 FM so Accra ɛna sanso fa Adamfo pa radio Paris France Ayiko FM ɛwɔ Kumase won so Sompa 93.1 FM Takwafo esum ɛwɔ Sompa 101.1 FM ɛna Takradefo ni ho agro ɛwɔ Sompa 103.3 FM Tachimansi ye die mu a ɛyɛ Sompa 106.1 FM ɛna Sunyani wo say ye Sompa 98.9 FM Enkranza Abakade Sompa 90.7 ɛna Doma ɛyɛ Sompa 101.3 FM Decoder so ɛyɛ Sompa FM Facebook Live ɛyɛ Sompa 106.5 FM Accra ɛna YouTube ɛyɛ Sompa FM Live your website ya bone bede e dia koguo www.sompaonline.com yen ye de kasebo ye esomo no pay me Akosua ago Aboagye obetimi afrem Akosua nhira me ne me doba Agya Appiah Apam Dadaa triple man yadam nyina ase